Hello everyone, welcome to Sila with the Sneymans. Sure, it's been a long time since we've been able to broadcast due to different circumstances, but we trust that this one will go well, the technology will work with us, the sound quality will be good, and that you will be blessed. We want to speak a little bit about the fatherhood of God, that God is our Father, He who is the creator of all the heavens and the earth, the one who upholds this whole universe by the word of His power. Everyone and everything looks to Him for their substance, and He opens His hand. He provides for every living thing, and He is our Heavenly Father. Jesus even taught us to pray, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. And what a privilege it is to be called a child of the living God. So we want to speak a little bit about the fatherhood of God and sing some very well-known choruses. And if you know them, come sing along with us, and may you be blessed with our ministry. So here comes our chief musician and technicians. So welcome, Melinda. Yes, hallelujah. Het is so goed om vanaand weer te kan terug wees, en ja, dit voel of het lang terug was wat ons laaste kon uitsaai, maar omstandighede het ons nie toegelaat nie, die tegnologie het nie gewerk nie, maar ons het werklik alles probeer om vanaand dit foutloos te laat verloop. And we ask you to please let us know during this broadcast what the sound quality is like, if it is going well, how it's sounding, and then also if something goes wrong, we will try something else, and we've got something else up our sleeves, but we just want to give it another try this way tonight. So baie dankie vir julle geduld, en ons weet dat baie mense sien so uit na hierdie uitsending elke week en sluit aan van heinde en ver om saam met ons stil te raak en hierdie Here te kan loof en aanbid. So welkom saam met ons, die Here seën julle baie ryklik. Twee kort skriffies vanaand. Die eerste een uit 1 Johannes hoofstuk 3 en die tweede een van Romeine hoofstuk 8. Yes. Dankie, Stad. Romeine 8 vers 15 and 16, I'm reading from the NIV version. For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship, and by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirits that we are God's children. Dan 1 Johannes hoofstuk 3 verse 1 en 2. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons as Hy verskyn aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. Ja, Halleluja. wat 'n voorreg. Die Bybel leer ons om ons vader en ons moeder te eer hier op aarde, sodat dit sal goed gaan met ons. Maar hoeveel te meer moet ons hemelse Vader eer, Yes. omdat Hy aanbiddenswaardig is. Yes. Kom sing saam met ons. In die naam van
soos ons hemelse Vader. Hy is God almagtig. Hy is soewerein. The Bible says from everlasting to everlasting, He is God, and He reigns sovereign in the heavens above, and this earth is His footstool. But what a wonderful God we serve. Yes. Because God is Father, Son, and Holy Spirit. Yes. Father, who so loved the world that He sent His Son to die for us. Amen. And the Son, the Lord Jesus Christ, who came into this world to give His life as a ransom for us. And when Jesus went back to heaven to sit at the right hand of the Father, He said, I'm not going to leave you alone. I'm going to send you the Holy Spirit, Yes. the Comforter, one who will lead us, guide us, teach us, empower us. He who is in us and who is with us every single day. Hallelujah. Yes, hallelujah. Praise His wonderful name. We just want to ask you, please, ek sien daar is 'n paar mense wat geskryf het dat dit lekker is dat ons terug is. Ja, dis heerlik vir ons om weer saam met julle te kan vanaand net te kan fellowship en gemeenskap hou.
Maar ons wil net vra of julle nie net vir ons kan ook laat weet hoe klink die klank vir al die musiek. Dis vir ons belangrik dat die musiek moet mooi helder deurkom. Of julle net vir ons kan laat weet of dit reg klink. Ons sal dit so waardeer, die Here seën. Ons volgende liedjie is Heavenly Father, I appreciate you. En soos julle vanaand die tema kan hoor, dit gaan alles oor die Vader. En ons wil hom net vanaand sê dat ons hom so lief het en hom so waardeer vir alles wat hy vir ons doen. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You cleansed my soul from sin. You sent the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. Holy Ghost, what a comfort you are. Holy Ghost, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Ghost, what a comfort you are. Heavenly Father, Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You cleansed my soul from sin. You sent the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. Holy Ghost, what a comfort you are. Holy Ghost, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Ghost, what a comfort you are. There's so many people who do not know the Lord. There's so many millions, probably billions, who serve idols. Images that are made from human hands, wood or stone or even gold. But they have no life. They are unable to see or to hear. But our God, He says He watches over us all of the time. ja, He hears us when we pray. dankie. And He's able to do far more abundantly than we can even ask or think.
and we can walk in fellowship with Him each and every single day. 1 John 1 verse 7 says, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with the other, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sins. Yes, hallelujah. Hallelujah. Praise His wonderful name. Ja, ons het 'n liefdevolle hemelse Vader en Hy is so lief vir jou, meer as wat jy ooit sal weet. En Hy kyk vanaand na ons met soveel liefde en Hy is daar met jou, soos wat Hy hier met ons is in hierdie huis, is Hy reg daar by jou. En ek wil net graag ietsie deel. Julle weet, ons as ouers het ons kinders so baie lief. Hulle is vir ons kosbaar, ons kinders wat die Here ons mee geseën het. En ek kan terugdink, toe ons kinders nog bietjie kleiner was en in die huis, en hulle baie keer na ons toe gekom het en miskien gevra het, pappa, ag, ek wil so graag wat ook al hê, of ek dink nou aan Chris, toe hy gekom het en gevra het vir 'n nuwe cricketkolf. Hy was so graag 'n sekere maak gehad het, en miskien was dit nie in ons vermoë om vir hom te gee presies wat hy wou gehad het nie. En ons het die beste gedoen wat ons kon. En vanaand sit jy dalk en daar's dalk 'n begeerte in jou hart en jy wens net iets sal ergens gebeur en iemand sal help. Maar ek wil vanaand vir jou sê, ons dien 'n liefdevolle Vader en Hy gee om en Hy besit die beeste op 1000 heuwels en Hy wil ook vir jou voorsien. Vertrou hom vanaand, terwyl ons hierdie liedjies, die volgende liedjies sing, Father in Heaven, how we love you, dat ons vanaand net voor hom sal kom en sê, ja Here, ons het U lief met alles wat ons het. Prys sy wonderlike naam. Blessed be the Lord.
together now. Father God, I give all thanks and praise to Thee. Father God, my hands are humbly raised to Thee. For Your mighty power and love, it amazes me, and I stand in awe and worship Father God. Let us just bow our heads in prayer. Dearest God and Heavenly Father, we want to just praise You and honor You and glorify You. We bow before Your throne, for You are holy, Lord. You are high and lifted up. Your train fills the temple. The angels fly in the heavens above, declaring, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of the glory of the Lord. Here, dankie dat ons die voorreg het om kinders van God genoem te word. Dat ons kan uitroep, Abba, Vader. U is ons hemelse Vader. Dankie, Here. Here, ons is so veilig in U arms. Ja. Met die wete dat U ons liefhet, Here. Meer as wat ons ooit kan verstaan. Here, dankie daarvoor. Dankie vir U voorsiening. Ja, Here, U voorsien selfs vir die voëls. Amen. U bekree die lelies van die veld. Dankie. En U sorg vir ons as U kinders, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Here, dat U ons beskerm. Lei ons deur die Heilige Gees, Vader. And Lord, may we live our lives for the praise of Your glory and for the honor of Your precious name. Lord, keep us safe in Your arms until one day we'll be able to look upon the face of our God who has loved us so much, our Savior who gave His life for us. And what a day that will be when our Jesus we shall see. Ja. Lord, we pray for everyone that's tuned in, for every home, that You'll bless every home, Father, that You'll meet with every need. Father, in Your loving kindness, in Your mercy, and in Your grace. And we will be careful always, Lord, to give You the praise and the honor for it. In Jesus' name. Amen. Amen. Yes, hallelujah. Prys sy wonderlike naam. Ag, ek is so bly om te hoor en te sien dat dit vanaand soveel beter gaan. Al die eer aan die Here. Ag, ons het so gebid en die Here vertrou dat hierdie probleem nou uitgesorteer is. En ek wil baie spesiaal vir Amanda ook dankie sê. Sy het ons so mooi gehelp. Amanda, baie dankie. Ons waardeer dit wat jy vir ons kom doen het hier by die huis. En sy is nog steeds besig met so 'n bietjie navorsing. As 'n mens soveel tegniese goedjies gebruik soos wat ons op die oomblik hier aan die gang het, ons het 3 verskillende so sê devices wat ons gebruik om dit moontlik te maak, dan kan daar baie keer maklik ietsie fout gaan. Ons gee die Here die eer. Amen. En ek wil net graag vir 'n paar mense vinnig groet voordat ons verder gaan. Lance and Rose, thank you for joining us again tonight, and thanks also for your feedback. Cynthia, Turine, Dorothy and Brian, always good to see you, our precious friends, and dankie ook vir julle terugvoer. Tannie Elna, my ou sis daar al die pad uit San Diego in Amerika, wat een van die dae vir ons kom kuier. Ag, ons is so opgewonde daaroor. En dan Elsa Landsberg saam met ons, Kitty Dreyer,
by moedertjie, ook vanaand, waar sy nie wel is nie, bid ons dat die Here haar sal aanraak. Mamma, dit is so lekker om vir mamma ook vanaand te sien. Ons dogter, Annetjie Skooman, en dan het ek nou net verder kyk, Reinhard Leroux, en ek neem aan sy vroukie Doreen saam met hom, Irene Snyman, our sister-in-law, they all the way from Howick. And then there's many others, as I said before, I can't always see those who are live. The equipment doesn't always allow it. But thank you for joining us and thank you for sharing. En ons wil ook net weer sê dat ons is ook op YouTube. As ons klaar is hier, dan plaas ons dit ook op YouTube, so dit sal van môre af daar beskikbaar wees of later vanaand. En dankie dat julle dit deel met ander. Vanmiddag het ek weer met iemand gepraat wat vir my gesê het, sy is nie op Facebook nie, maar sy geniet dit om op YouTube te kyk. So laat weet asseblief vir almal en deel dit, sodat die boodskap kan uitgaan, dat daar is 'n hemelse Vader wat werklik vir ons almal so lief het. Yes, if you want to look for us on YouTube, it's under Theo and Miranda Snyman. And in the date. Amen. Goed, die volgende liedjie wat ons gaan sing is 'n redelike bekende een, wat ons gereeld in hospitale glo dit, by hospitaalbeddens en ook by aftreeorde en mense wat deur moeilike tye gaan, sing ons hierdie liedjie so graag, want dit is net 'n bemoediging om te weet dat hy so lief is vir die voëls van die hemel en vir die lelies van die veld bekleed, hoeveel nie meer te meer vir my en jou as sy kinders nie. Be blessed and enjoy this song. Eyes with mercy and a heart with
fall to the ground without His knowledge. Ja, And He hallelujah. feeds the birds of the air every day. And every morning as they awaken at dawn with their songs of praise, I just think from the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Yes, Hallelujah. hallelujah. Praise His name. So ons het nou op die einde van ons program gekom, so ons gaan groet met die seën. So ek weet nie of jy die mense wil groet, skat. Ja, nee, as alles goed gaan, dan sal ons volgende week terug wees. Dankie vir julle gebede vir ons, dankie vir julle gebede vir ons bediening. Ons wil net sê, ons bereik daar weekliks hier om en by 800 tot en met 1000 mense wat inskakel deur die week. So ons vra vir asseblief vir gebed en dat die Here werklik met ons sal wees in ons voorbereiding tydens ons bediening en ook na die tyd. Dat terwyl mense sal inskakel, dat hulle lewens sal aangeraak word. En ons wil vanaand vir hom die eer gee, want dit gaan nie oor ons nie, dit gaan alles oor hom. En ons wil vanaand net die seëngebed oor u en die huisgesin en die geliefdes afbid. Halleluja. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. So many people is because there's so many that share on your Facebook page and tell others about it, and therefore you join in really with our ministry, and we thank you for that. And so until we would meet again, the Lord willing, next Monday evening 7 o'clock, same time, same place, God bless you and keep you.